Loron dia iha programa editorial. Hanesan bye-bye programa ne ami se fosai konaba conteúdo husi publicação editorial iha jornal STL edição quinta loron hak bulan Maio tinan rihun rua nulu resintolo namos informação nebe jornalista STL recolha no publica ona iha jornal STL edição ohinian. Diak maluk sira editorial iha publicação jornal STL edição ohinian kolia konaba fahe osan hafer demokrasia elisang yaitu hatene kalian conteúdo husi editorial idane iha onahonia sorin editor senior jurnal STL Mikael Malimau loron dia editor iha publikação editorial ohingnian kualia konaba fahe osan hafer demokrasia elisang conteúdo husi editorial ne oisa dia conteúdo husi editorial ohingnian título fahe osan hafer demokrasia elisang kita telah kata kalau dalam partido politiko untuk sendiri di situ ini halal hela sirine kampanye ya terturan cuma resitoma partido ide atau sirine programa oin ono bada sen pemerintah di Timor Leste kampanye ini mau soal model oin model dialog modelo atau programanya palco no durante partido untuk hal sirine kampanye ya informasi supaya ya media sosial yang kata ke partido baru komisioner Fayosan pogo sama pogo benehi di sini sira komisioner atau sosabotos entra nede de lolos lalau kan sana ne kontra lei ne sa aktus nede viola demokrasia no ala krimi editorial punya ia lawan dia kedua presidente partido CNRT membuat sangat mau question aku aku dan ini kita siap ya evidensia los kalai mas sama untuk sama sana mereka paham ini terlalu sepuluh level paham ini di ada apa si mau sang dan kontra lei después apa yang mau saya katanya demokrasia nebe lawan dengan ihan nebe banhira tola isau emadean partido baru halo ka komisal money politik siapa yang osa bahasa dan serangan pasar dari atau insau dan fayosa Sira, editor Sira, sama Pak Sira Hili, partido nebe Osan. Espera kata ka idane anasan hoax lai, maile terpahatan ne pahanan yang baik yang pokoknya ka lagi ka sima Osan. Musim partido CDI tambah demokrasi ya laos Osan. Ya, demokrasinya sama tenía pogo, exercenía direito atau hili atau pihir kandidato sira nebe atau ia parlamento nasional. Sira pihir partido nebe ihan ini programa dia, ya programa baru di evento ia di nasional. Nemak sira hili Laos semua osan atau hili kandidato sira ne label. Ane dia nemak importante dia. Kalau editorial ohin lawannya. Ihe ne musa tingkat ke natureza demokrasia dehan hotu iha liberdade atau halaunya direito politika iha eleição parlamentar hodi elezenia representante tur iha parlamento nasional iho editorial da konaba fahe osan hafer demokrasia eleição nen husi hanesang ita bot editor senior de iha jornal tuan ida karik idane kabe ba
funcionamento nomos direito ba ema ida nian órgão sira nebe kompetente ane sang CNE ho stai rasik iha na informação ba sira pe kita espera kata ka stai ho CNE órgão rua nebe importante atau halau yang sang ini sira nebe halau monitorização ka sekali ke ihane ihaduni ini sira ko sang rumah dapat tidur sira pelo serviço muito ko PDHZ ka sira para tu hari ba sultira nebe labelo sekali ta sira sa orang nebe importante ba isames sira mo sa monitorização ya kata ka labela acontece jane. Oke, dia kita maka conteúdo si editorial ba edição ohinyan. Ita hakat fale ba informação nebe jornal STL publica. Hanesan bain jornal STL iha pagina sanuloresin rua honia rubrika oin. Ita hahu iha pagina dahuluk nian hen ba informação neng primeiro maka governo controla Timor Telecom. Tuirmai Fretilin se cria condição digno. Datang maka uniku CNRT deklarasi nana ba primeiro-ministro hakarak dadakadoras vota CNRT. Tuirtang mai sistema eru labele fosala editel. Fidelis resolve la lei sistema atendimento. Idatang mak governo la altera salário mínimo trabalhador. No ikus liu PNTL detém sineza fetoida. Dia kusi informação neng informação nebe sai headline ha pagina dahuluk nian maka governo controla Timor Telecom. Itambah sama redação STL hili título idane sai headline ha pagina dahuluk nian. Dia redação seperti título idane bahwa título governo controla Timor Telecom. Desde tempoh leste restorannya Independencia ia 20 de maio de 2002 kita ia operador telekomunikasi dari Telkom depois dengan hirak firmai operador ruatan internasionalnya memang presiden saya ikannya nasional ini Telemor Telkomsel. Jadi operador telekomunikasi itu ini ia kompetisi nebe ia telekomunikasi Timor Leste. Posisi operador itu ini Timor Leste terutama dengan gubernur ni restorasi Independencia, Maiber, Timor Leste, sedang naik bat Telkomsel ni sedang. Ada saya Timor Telecom ni Portugalnya, Portugal atau Brazil kayak sana asal mayoria, asal mayoria ya Timor Telecom. Depois Telemor, Telkomsel internasionalnya. Tamanya maka antes gubernur ini, gubernur Nawalu di Rausi primeiro-ministro Kabupaten Luar. Antes aku tu sirenya mata tu, nanti sih halal nafati investe iha area telekomunikasinya dihusi Ministeri Finanças asina ona acordo dia Brazil nede Timor Leste sosana asam Timor Leste-nya asam Timor Telecom-nya saya orang sana asionista mayoritario Porcento itu nuresin itu. Porcento. Nebe baoi hela de 30%, ya más o menos 30%. Timor Leste saya ona naik ba Timor Telecom. Jadi dengan barang dolar telekomunikasi Timor Telecomnya menaik maka masih ke Portugal atau Brazil, Agro Gedal, Timor Leste, Sosaona, Asam Timor Telecomnya ini atau saya ona naik Timor Telecom. Jadi maka informasi ini dia importante
STL Fundación STL publica ia jornal isang oinnya. Oke, dagi kuliah ko na ba telekomunikasyon Timor Telecom hanesong hinta podihan katak si agora governo Timor Leste makontrolo na sa Timor Telecom yang ne sige governo Timor Leste magsay naim ba Timor Telecom ho porsyento hito no resen hito italiga ho operação Timor Telecom KTT dalam rumah ema sempre questiona katak ni law lento kan ne asina empresa operador telekomunikasyon Timor Telecom ne sai na iba Timor yang nene itu espera katak esperança Timor nya katak operação Timor Telecom dia ka wansa kita espera katak Timor Leste sayo na atau sayo na Timor Telecom ne precisa hadiah tang buat rumah ne ada atendimento cliente siga nede durante ya kai langsung sama sila dele prepara equipamento manede bele hatene servicio jane atune atendimento Timor Telecom nya baho ini diaplikan diakliru si operador luar nede Santel Telkomsel atau Timor Telecom idane mah itanya espera kata baho ini Timor Telecom sehingga diakreditkan si operator luar negeri saya itanya nasamnya. Oke dek, ida nema ka informasi ya pagina dahulu nian, ita continua ba pagina rua honya rubrika politika no lei. Hena ba primeiro informação maka Presidente República Simo Carta credencial Rusia Embaixadora Filipina. Termai governo da walu ia situação dilemática. Itu irtang mai controla pesca ilegal governo Timor Leste henro Rusia Australia. No ikus liu maka fretelin maka Horis Valentil. Dia kusi informação di besa headline ya pagina ruan yang maka Presidente República Simo Carta credencial Rusia Embaixadora Filipina. Ikunti udah kusi informação ni wansa. Dia ke Rusia ke Presidente República Simo Carta credencial Rusia Embaixador Filipina dia atau halawan mandato ini serviço Timor Leste depois Simo Carta credencialnya Presiden atau Embaixadora Filipina mas encontrou com a assunto barat di dua assunto dia Capacity building, oke. Bisa Filipina dari kapasitasan baiknya yang masih atau terpara banjir itu tama ASEAN hanya di Mesiranya beda servicio dia kita tamanya maka harus ke itu naik presidente po Thomas Tensau po Hanoi ba embasador Filipina atau pokok kapasitas sampai tanya masih atau para lagi ada reba ASEAN, saya membro ASEAN. ASEAN ona itanya masih ada servisu hodi atau nasam sila membro ASEAN sana. Oke dek, kita maka informasinya pagina ruanian. Kita continua ba pagina tolu honya rubrika sidadi no krimi. Hena ba primeiro informação mak nain tolu tula malu ho motor ida lakon vida. Tirmai kondutor husu hadiah terminal Bekora. Tirtamai argido nain tolu lakoi fo deklaração. No ikus lima proses utama tribunal laos zulga kedan. Dia kusi informação ni besai headline maka nain tolu tula malu ho motor ida lakon vida. I conteúdo si informação ni wensa. Dia conteúdo si informação ni acontecimento ida de acontecia tenerai nain tolu tula malu ya ho motor ida lolos ya ini labelnya kontra regras transitunya. Mai dia jalan ini tama saya maka yang naik itu lama di motor dari si acontecimento se ida mulu ida lakon bida keras mati keras. Nede ini sapo Hanoi ini ida ba emang tu sila nede motor. So tulai mana ini wadi motornya so tulai mana dua kelas tulai mana itu lupa jadi kontra
tradisinya lei tradisinya makanya maka informasi ini sampai publikai saya bisa mainnya alasan buat atensan itu baik jauh tula tahu tengah menaik dua di label liu naik dua. Oke, dia nemak informasi ya Pak Azina sidari no kriminal. Kita continua Bapak Azina hat honia rubrika educação no maniora. Ihana ba primeiro informação no saya headline maka sobre subsídio para estudante TLCE povo labela fiar promessa falso. Termai hano em lorong mundial liberdade imprensa governo parabeniza jornalista Sira. No hidatan maka ia ambiente universitário tem que respeitar malo. Termai ade elimina bispo hahu homisa. No ikusliu maka Ministério Educação, Juventude no Desporto preparado adere ba ASEAN. Dia kusa informação hiraknen so hingo dia mana informação no besa headline maka título sobre subsídio be estudante TLCE povo labele fiar promessa falso. Itambah sama redação estel hili título idane sa headline ya página educação ya. Dia ke redação titolare TLCE Popular Fiat Promessa Falsa. Ita telah kata agora ita tama dia situasi politikanya. Ita partido politik sira itu agora dalam hal sirnya kampanye dia tertulah Timor Leste Toma. Usi partido siranya saya partido dia kata sirnya programa oi baldeana partido idane mana si halo idane promesa oi inclui dia subsídio para estudante ini partido itu kuala kona idane maide kita espera kata ka sirene promesa idane tem que sair realidade manhira sira kaya partido kaya povo biar basi poli kaya hukum atau kunasam ini ya. Sira tem que realizar sirne promesa rakna. Ya. Tambah realidade hatu itu kata tinan lima partido politik sira halal sirne programa kampanye ya teritorial Timor Leste nya sira hatu sirne programa sira hatu sirne promesa oi panhira partido yang mana sila sehalo yang maile panggil sila turuna ia parlamento turuna ya governo ba distrito ga ba partido ya hasil hukum sila takauna sana video karetnya agora ne sila hak basic ba povo maksai ni ba sila hak povo votos ba sila atrai povo sila karakter ma idea ver realidade nebe acontece tinggal lima ita harela kata bangira elisang otona layana sasilanya ya kualiti promesa palsu tamane maka idanya sa pohanoin ba partido politik sira saya maksira siranya promesa ba poune tenki realidade tem que halar dulu, kamu tem que sentir. Tem que realizar dulu. Realizar dulu. Saya maksudnya promesanya, anesa estrada estrada laia, vemos laia. Kita tem que realizar dulu buat apa pembeli. Tidak ada noticia ini, itu popular ya promesa. Oke, dia maka informasinya página hat. Nita continua mai página 5, honia rubrica Saudi. Hana bah informasi tolo. Primeiro maka estrada at família Holandet inan isin rua. Tirmai same sa tenda una problema posto maloa. Ikus liu mak fongtil preocupa orçamento basa meski. Dia kus informasi tolo ne informasi na besa headline nya página Saudi yang maka estrada at família Holandet inan isin rua. Tambah sama redação estel hili titulo ne sa headline nya página 5 nya. Dia ke redação hili titulo ne saya headline si página 5 nya atau pahanuin ba Ministério Saúde
Kemudian pailang selansannya kondisi selansannya laki-laki tersitaan ya bawin. Mai be kondisi itu ini Laos Ministry Saudi lagi kareta mai be istirahat. Istirahat atau tama ba fatin nede Indonesia dua di patus nede kareta ida ambulans ya multifungsi Lebih taman. Tamannya maka si partai Salvinian, si Bapau, sila pahate ni ba pamilya sila si inang fetan isinduannya atau hulan dia mai sila di Fatimidan ini kareta parahela, ni si pamilya sila hulan inang isinduannya mai kareta ni dia ini mana, depois atau kareta ambulansnya multifungsi ina mesinduannya main partus keras ihane tambah ihane dunia fasilidade mas completo depois si parte saudenya atende ina mesinduannya partus dia depois ina mesinduannya fila pali bahas Ya, Fatin. ini atau pano di ba Ministry Saudi kata apa nasinya Tuhan sana. Thank you for attention. No, sir. Oke, dia kena makai informasi ya pagina 5 nya nita continua ba pagina neng honia rubrika ekonomia. Yana ba primeiro informação maka MAP Indonesia discute desenvolvimento Parque da Paz. No Honi informação ida neret makas iha pagina ekonomi yang iha informação seluk na besita hosi agência noticiosa nian. Dia informação ida ne sama kredação hili título ida ne sa headline iha pagina ekonomi nian. Dia título MAP Indonesia diskusi desenvolvimento Parque da Paz. Ida tratanya kakak Timor Leste iha ini potensia agrikultura potensia territorial sebenarnya potensia agrikulturanya sini hanya abandonari tamannya maka si Ministry Agrikultura no Pesca halau diskusi dia mampu si Indonesia nya insya sila beli sebisa untuk hari potensia agrikultura potensia agrikultur nebe iha Timor Leste ba barak may abandon na hila ne unsa buka meus bele patin agrikulturanya ne bele produce ayhan owi di dunia Timor Leste la bele depende ba Maliur, Maile, Timor Leste, Bahoy, Bele, Ujari, Ninya, Produturasi. Oke, além da agricultura, nós temos bele reabilita fatin sirane bemak potensial atau sai parque ka, ensa jardim sirane beke bele basico di nune bele atrai turista sirane bele visitamos. Também ne kuliah kona ba parque da Paz, kata parque o jardim ka fatin sirane be potensial ba turístico nian. Oke, dia kena maka informasi pagina ekonomi yang kita continua ba pagina itu pagina spesial. Ini pagina spesial kona ba elisau parlamentar nian. Tuir falimai pagina walu pagina bahasa. Pagina bahasa honya headline maka Presiden Horta terima surat kredensial dari Dubes Filipina. Dia kita continua ba pagina sia opinião. Tuir mai pagina sanulo geral. Hiana ba informação rua primeiro maka atleta Timor Leste compete iha SEA Games Arangkona no idatang maka Delhi optimista sai primeiro lugar iha SEA Games. Ita continua ba pagina sanulo racing ida continuação no ikusliu pagina sanulo racing rua figura hiana ba iha figura nasional ida Leandro Lobato kada ema iha nina experiência Morris ihane Leandro Lobato nebe Morris halikisa fahenina experiência konaba Morris nian. Dia kita maka informasi nebe jurnal STL Publika. Bamaluk sira nebe mak hakarak hatene kalian kunti udu husi titul hirak nebe mak ohingami fosayona bela sesu iha jurnal STL edisang ohinian. Dia maluk sira ida maka programa editorial husi studio hau Zefa Parada hamutu ko ekipa nebe servisu atau brigada i Loron dia.